Materiais necesarios para o experimento: 4 vasos de precipitados con auga, 4 sobres de lévedo seco activo, 8 gramos de azucre, 4 globos, 4 botellas. Embudes. Enumera as botellas do 1 ao 4. Na botella número 4 engadimos 150 ml de auga fervendo. Na botella número 3 engadimos 150 ml de auga fría. Na botella número 2 engadimos 150 ml de auga morna. Na botella número 1 engadimos 150 ml de auga morna. A continuación botamos un sobre de lévedo en cada botella, ademais na botella número 1 engadimos tamén azucre. Colocamos o globo na boca de cada botella. Espera uns 10 minutos e observa.